up guys? Welcome back again on our YouTube channel. This is Franco and thank you so much guys for being here once again on our YouTube channel. So for today's video guys, we're just going to... English lagi ko. What's up guys? Welcome back again on our YouTube channel. This is Franco and thank you so much guys for being here once again on our YouTube channel. So guys, if you are new to my channel, please ayaw kalimot o click sa subscribe button down there, and of course don't forget to hit the notification bell so that you will be notified every time we post new videos on this channel. So karong adlaw guys, kay magwashing ta sa akong bike sa kuang daan nga bike, kay lapok na siya guys, kay niulan matugahapon. So ato siyang i-washing karon, but before that guys, bago ta magwashing, natay mga butang nga kinahanglan, which is ang sabon ug ang trapo. Pero this time is dili ta magamit og trapo, kay mamalit ta og sponge. Siyempre, sponge ato gamiton guys, kay magasgas ba atong bike. Pero sa ligid guys, atong gamiton kay brush, toothbrush. Joke lang, atong brush bitaw sa nina. So guys, without further ado, let's get on our video. Stay tuned. Bye-bye. So karon guys, kay wala man koy baligya sponge guys, mamalit kog sponge diya do ilang auntie. Sa pangalan Roger? Langging. Lang auntie Langging. Dati diri ako amigo guys, ito pinakagapo ng amigo. Hello. So karon guys, moadton ta sa tindahan guys, kay mamalit ta og sponge. Ayo, 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 ayo. Ayo. Nay tawo? Nasa tilangging? Yan nangita ni mo te. Ay, sa tilangging guys, akong silingan guys. Sorry, kasi nalang sa bala. Oh Jod, wala ko mas dire guys, di man no sa mas dire. Pero ang sponge na kay magwashing kong bike. Dili uso dire ang kwan guys, dili uso dire sa muang magmas. Hi, Justin. Hi Jazz. Hi, Kani. So since nakapalit na ta guys, magsugod na ta. Let's go. So na nato ang wings. Muna itong gamiton guys, atong powder para maglimpyo ta sa ang bike. O naara po daw ang atong sponge para pangpahid sa bike. So let's start. Gamit po tag brush guys para sa ligid. Karon guys, humana nato siyang sabon, humana nato siyang limpyo, ato na lang siyang waswasan, pisik-pisikan na to guys. Kisay gusto magpapisik diha. So muna ni guys ang ato ang tubig para ato ang waswas atong bike. So guys, man ako washing sa akong bike ug mao ni ang results. So karon guys, nahuman na jud ko washing sa akong bike. Nakita niyo akong background guys, kay murag kaulanon, murag gusto ko maligog ulan, pero kung dili mo ulan guys, maligo na lang ko diri kung asa ko nag washing sa akong bike. So maligo na ta guys. Maligo na ta. Today guys, thank you for watching this video. So if you're new to my channel, please don't forget to hit the subscribe button down there, and of course don't forget to click the notification bell so that you will be notified every time we post
new videos on this channel. So once again guys, this is Franco saying spend your life with no doubts, and see you on our next future video upload. Bye bye, see you. Mandapos ako guys. Gaya lang, oy.